Urbi je to na internetu. Postavljeno pitanje u Evo još jedno pitanje. U strategiji za upravljanje vodama stoji da nema solidnih istraživanja i podataka. Nije li ova naša priča o četvrtoj zemlji u Evropi 45. u svijetu, nešto kao bivša Jugovina kad se reklo imamo rudnog bogatstva ogromno pa smo imali malo, loše i osrednje. I četvrto najveću armiju na svijetu. Imamo određena ocjena vezano baš za utvrđivanje metodologije kako to radimo i vrednujemo. Inaugurirat ćemo vjerojatno ove godine jedan novi projekt, baš u tom smislu. Hvala. Strategija upravljanja vodama je bio dokument u kojem su se čuli, osim negativnih izričaja koji se već čujeni, jel? I pozitivni izričaj od brojnih znanstvenika, stručnjaka. Tako da ne bi neko pogrešan dojam. Ne. Strategija je, kao što je rekao, neko živi dokument. Donešena je 2008. Mi imamo u zakonu pravilnik koji će omogućiti i metodološki i sve ostale procedure donošenja revizija sukladno potrebama i tako dalje. Prema tome, sve ovo što je eventualno rečeno da ili nedostaje ili treba doraditi, to će se napraviti, ali je jako dobro da je napravljena strategija, da ju imamo i da možemo po njoj raditi. Ok, moramo moj mail. Zanemariti kad su podzemne vode i kad je sve ovo pitanje, da osim Hrvatskih voda podzemnim vodama se bave hidrogeolozi, da oni imaju svoje podatke, svoje procese, tako da ne treba govoriti kad kažu vode, mislim, da li imamo podatke ili ne. Ja sam rekla da je jako bitna ta koordinacija, da svi podaci koje ova država platila budu svima dostupni. Ali na pravi način, ne zlouporabe, nego da bude dostupno i da se s njima raspolaže na pravi način. U cilju svega ovoga o čemu smo pričali. Da ne bježimo, da ne smijemo reći, dat, ne znam, nije.